يوسف، وانا قدام التمثال ده انا حاسس كانه معمول امبارح، لدرجه ان انا شكيت قلت ايه ده، هو ده ماكيت يعني؟ ده مش حقيقي. انت ايه رايك في اللي انا بقوله ده اصلا؟ عيب لما تبقى مصري وتسأل سؤال زي ده والله. حلو. المتحف بالكامل ما فيهوش اي حاجه ماكيت. حلو. كل القطع اللي هنا قطع اثريه حقيقيه. احدث حاجه موجوده في المتحف هنا هو ممكن عمرها، يعني احدث حاجه عمرها ما يقلش عن 3500 سنه. ممكن بس تقول لنا التماثيل دي ايه؟ تعالى واحده واحده، لا التماثيل دي. صعب ان انا امشي معاك تمثال تمثال. لا دول بس. بس دي احنا بنتكلم في ايه؟ احنا في اول قاعه اللي هي قاعه ايه؟ المجتمع. فالناس دي ما هماش ملوك كمان، ده دول مجرد ناس من المجتمع، حاكم اقليم، رئيس عمال. عايز تعرف مين هو هتلاقي اسمه موجود عندك تحت. يعني مثلا التمثال اللي عجبك قوي ده من الاسره الخمسه، حجر جير. ده ما فيهوش خدش. بالظبط، لان كانوا موجودين جوه سراديب تحت الارض او موجود داخل مقابر. فما دام ما تعرضش لعوامل التعريه، الالوان الحقيقيه بتاعته بتفضل عليه زي اللي جنبه ده. يعني دي الالوان اللي المصري القديم هو اللي لونها وحطها على الحجر. ده مصنوع من الخشب ولا من الجير؟ لا كل ده حجاره. اوكي. التماثيل الخشبيه تبقى جوه فاترين، ما ينفعش تبقى بره، عشان بنحافظ على نوع رطوبه، نسب الرطوبه ودرجات الحراره. لكن الحجر ينفع يبقى بره فاترين. الحاجه الحديثه بقى اللي انت عايز تشوفها جوه المتحف، فيديو زي اللي فوق ده كده بيوريك شكل القريه انا ليه بتاعت قلت لك العمال. انا ليه قلت لك ده ماكيت؟ لان انا لما كنا عند المراكب شفت حاجات كانت ماكيت، فقلت ممكن ده كمان يكون ماكيت. لا الماكيت الوحيد اللي عند المراكب كمان من سنه 1965. اوكي. فانت بتتكلم في كام سنه برضو، واللي عملوا مين؟